Yebo sibonga kakhulu kulabo labakhumbula ukuthi iministry lesathunya yona i-restoration. Joel 2:25 labaningi nje labakhulile sitasho kanjalo nje bahlale sisho ukuthi kukahle lokuthi labakhuliswe nguNkulunkulu nothi umfundzisi kalozitha bayade ukuthi sidume ngokuthi sibisela ukudliwa esikhonyana Joel 2:25 bese kuyakhothwa nguPeter kuchapter number 2 nakhona lokumnanzi ke lokuthi le restoration izibambile la into restore ishaka shothi sokuthi ubona abantu sibekise nje abantu badla kanje bagcoka kanje uthi hey uthi uNkulunkulu ngiko abaprofeti bebagcotshwa ngematshe kube khona ukuthi hey kwendeke nakho nanakho so now to restoration ngathi nje ngesekudla uvele udaba neligcobo ngoba ugcotshwa lo msebenzi kanti vele bonke nje boDavid phinze nanyalo nje siyathi naJesu naye iBhayibheli lithi umoya wenkosi ethi kwami ungcobile ngike kuthiwa logcotshiweyo ugcotshiwe thina nje sikusabi lokusho ukuthi vele umfundisi wathunywa nalabanye lesibadi kubafundisi ugcotshiwe lo msebenzi so ngesekudla ke na ugcotshiwe vele kutaba khona ukuthi njengoba like nje nasibesesondweni nakuthiwa abantu vele ugcotshiwe i-junior youth isonto skolo yini ngisho sina umbeka labanye bobhuti labanye bosisi ngidazi nje lokhu ufuna ukubambe ngokukhula akona kusimnanzi lokuthi abakhona shothi nakwenda ngcono kanti vele kukhona lento ukuthi nasebholeni nje noma kuyagijima tubaneni kukhona ukuthi abashiya sekuthi la kholweni siyakuhloniphisa ukuthi akumele bese ngiba ngathi sesiyama kuthiwani siyagradeana but nje liciniso ufuna libe at the back of your mind ungalikhuluma lokuthi bathi vele bani uyabonakala usugcotshelwe lokho so uma uNkulunkulu akugcobele lo office lelo leli gama liyasho utawugcotshwa for that office so nanathi ke le restoration nalokuningi ngalo nema-benefits akho bese-ke ngesencele into le obvious sitakusho vele ukuthi ungesencele-ke bese kuba khona ukuthi vele kunalama-challenges kona lesi siwashito ukuthi abakhona ngathi utenta ngcono ini kanti that's your office so i-restoration-ke asingene kiyo why umfundisi angahlabeleli kubandi but ngalokuthi-ke sesibekise kaningi ukuthi nawenda noma kuthenga i-newspaper utaba nale headline hawu bese sikise siyagijima hamba nokuthenga liphepha nathi-ke leso sigaba leso ukuthi sibeka nje ihloko ukuthi umusic kakhulu nje ingcikithi nalivese lithi lesive lesi singidumisa ngethi insebete emlomo inhlitiyo ikhashana Matthew 15:8 uma-ke kunento lesiyifundisile lakhaya lesibitha athi ngithethac uba nje kule ma-teaching umfundisi latiwa ngawo ngiloko ukuthi into icala ngokuthi bengicabanga shothi start-ke thoughts ngilachama khalo TEDAC bese imicabango nangayidiscipline bese iletha ema-emotions noma ke ma-feelings so nje sakhokha lo F safaka E so that ufundzeka kahle sithi TEDAC bese ke into nabe lama-feelings awa-control gcine bese iletha ama-decision then ama-decision akhona angathi-control bese asatala ema-action theda yabona sokuyachama theda ema-actions nakhona wangathi discipline kiyo bese imvalo senta ema-habits nama-habits nangabe out-control gcine asakha ema-decisions noma-ke sorry that is your character ngiko lo TEDAC then-ke nase TEDAC isimilo sakho sesichaza i-destiny isiphetho sakho nango lokumnanzi ngilo sitange siswati kunjalo imicabango ama-thoughts wangakhontrola letha imizwa wangayikhontrola bese letha tinqumo lento nasoyincumile wangathi khuti utabe sewenda tendo wangathi khuti utabe sesiletha imikhuba noma kumkhuba wangathi khuti kugcina swakha similo sakho sikutshela ngesiphetho nako lokumnanzi nasithe nje sithi nawu uthi nje eBhayibhelini ebebahlakaniphile bazindla ngesiphetho sabo so yathi ukuthi kuzindla ngesiphetho sakho usho ukuthi caphela ukuthi ucabangani bantwana besifundza nabo nje le inkosi bakhulisile through kusebenzisa iministry loba sakhula nanyalo bebathi okay kugamata nje in the beginning was the word but ligama liba khona ukuthi yini ukuthi kungasho ukuthi in the beginning was the thought ema-thoughts besaletha emagama
sebesikhuluma-ke ngokugamata nekucamata, cabanga sesikucamata, kugamata, bawukhumbula labanye ukuthi besithini. So sesithi-ke, in the beginning was the word. Lapha ekuqaleni ufuna ucaphele ukuthi ucabangani, noma-ke ngimaphi amagama that enters you. Asesibe ne-picture-ke bese singase sikhuluma kusebhodini. Kuthi nayi arrow, le arrow-ke ithi the word of God. Ngiko nje ngingena the word of God, litawuletha godly thoughts, let's godly emotions, let's godly decision, godly actions, godly habits, godly character, then godly destination. Then-ke why sathane kube khona nje ufaka ama-TV bantu cellphone sibeke nje kakhulu ngalabo pornography njengoba sazi lo TED Talk uzomu-understand u-understand kakhulu ngetikulalana ukuthi nangabe ubuka umfo esithombeni noma ubuka imovie uyacabanga hlala sibekisa ngokutripha into uyicabange sibekisa nje from 0 to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kude 10 nakufika ku-10 kuyatripha asihambeke ukuthi uma ucabanga into sibekisa ngale tekulalana upho ucabanga ngathi bantu vele ngiyamthanda nawe upho ucabanga le micabango nasi ithwele kakhulu ithi chacha etha bese seyicala seyilethe ama-feelings imizwa so uvala imizwa yakho iyaphakama then nale mizwa nangathi khudi kiyo ukuthi so arose sexual arose siyathi sikwendekani emtimbeni nawe nakhona ucabanga nawucubeka gcine le mizwa seyithi decision lo mvu ngenta kanjani vele ngihamba ngiyakuye ngiyambaza ngiyacela kumbona noma nje ngitsini vele ngimsendela nje imessage phindze lama decision akho nangaba uthi nangakhula ukuthi yathi vele ngiyaphuma nje noma kusebusuku nangabe nakhona uthi discipline emva kwaloko nikhumbule lokutrip ngafika ku9 kude 10 lo 1 shothi kungena kuye so nalama decision vele ngiyaphuma ngiyakuye ngosi mina ngiyesaba kuhamba ndawo kanjani nabangangibona wangiphume ngelifastela bantu labasha nje labanye bamithe kanjalo so kwendeke ukuthi nangabe uthi control kulama decision akho kuyendeka sokwehlela kuma action sesikubona vele uyaphuma bese ngathi noma ke naso ubanjiwe wamitha kanjani vele ngabe sengiyaphuma ke ebusuku thine-ke lesifundisako bothishela sesiyabo ngithedaklo so decision asakha ama-actions nesizidento soyayenda lento nento kungayenda na uyendile lento ukuthi uyendile nje ayisiyinkinga lo ukuthi ukhanzakala ukuthi uyende kanye ngoba lapho ngeke kube ngumkhuba but na uphindze ukwenda tento na ucubeka utenda sento sabatento akusasithi kwetento sengumkhuba so nemkhuba ke nangabe ukhanzakala kulo mkhuba uyekele yekela umkhuba wakho wena nangaba uyekele bese ke sowakha similo. That is your character. Kuqhamuka lapho ukuthi actions aletha ema-habits bese aletha ema-character. I-character seyidetermine your destination. Kulula nje kwenta abantu sibasinzise ukuthi nje ngiko libhayibheli ku-Romans 12 lithi let your mind be renewed. Once umuntu wabamba imicabango logogo namkhulu nawubuka lelichungechunge ngiyakhona ukuthi ubhala phasi ubuke ukuthi thoughts, emotion, decision, action, habits, character gcine destiny kula nje labantu lesikhuluma bafile lo muntu akakavuka ngaso hey mfundisi bemane beniyifundisa lento mina nje ngathola agconsulo noma ngathola i-HIV and AIDS siphinde sibike ekulalana mina nje mfundisi nyalo ngifile ngiyabekisa ningive kahle ngifile nje benasheshe nafundzisa vele nje kwenteka ngacabanga lo mfana noma ngacabanga lo ntombazana ngibekise ngathi thina bosisi vele kwenteka nje ngamcabanga lo muntu emva kwaloko nje ngamkhanza online ngase sengiba khona ukuthi sengiyamthinta waba khona hawu unjani bengikuvusela nje labanye ke bantu bekhona ukuthi vele ufuna umkhuba hawu nemanga ungivuselani kanti vele ngiva lokuthida ayimva kaloko kwaba khona ukuthi ngambona aphinza respond kwaba khona kagcina sengimthumelela mhlambe i-chat lethi awu emva kaloko kwaba khona ngamthumela isithombe ukuthi nakhona nje ngicela ngamthumela isithombe nje kanti mina ngiyathi sengicedzile ngoba naNkulunkulu ucedza kucala bese uyacala nathi sinobuNkulunkulu I said you are gods nawe lento soyicedzile sofuna ukuthi uyicala ngingosihlala sithi nje ungacedzi kuze ungatocala nami ufuna ukugwaza umuntu nje kube khona ukuthi lapho lesisikhuluma lemahedeni ukuthi base uyakleba vele ndamthola etshwaleni nangaba khona ukuthi ungacedzi ukuthi ngithatha umukha ngubeke kanje nami nje ngivikela ukuthi kunetinto ufuna ngingaticedzi ngoba ngingaticedza ngidacala then ke that is ngasencane then ngesekudla
kanjalo akumele into ngaticetha wathi ngifuna kustaba ugogo nabomkhulu nabogogo oh tinithandzani lokho angikucethe izinto okucala wena nje nabe kunetinto khanzakala ukuthi solo akwati cali ngilutho akwati cethe process engcondweni so nasathane kubabambili kakhulu abantu abasha ukuthi ucethelani nabo ngilalele nje labo buka nemfanele ukuthi uyicethile salo uyiyekela ke lokuyicethela ungatoyicala so nalona ngoba khona ukuthi hawu ngathumela nje isithombe ukuthi emshadweni maye bogcoke kahle noma ke emshadweni ngikubonile hawu emshadweni kanti ngiyathi kutabe sekulandzela esinye isithombe and then kuye emva kwaloko kwaba khona lokuthi awusacoca hawu ngagcina nga-decide vele nga-action ngaphuma ebusuku lokwendeka lapho ngathi khanze sengimithi phinde nakhona-ke noma-ke angizange ngimitha but kwaba khona nje kwaphela inyanga ngathi ikhutha ngikhuluma ngabantu abasinzisiwe inyanga ngathi ikhutha but phinde futhi after 2 months ngaphinde futhi ngaya endlini yakhe noma-ke saya kuphi ehhotela sho lento seyacala-ke seyiba ngumkhuba anyways ngalokho kwala sikufundisa khona sokubambile le ngibuye ngikuthanze ngiloko ukuthi umuntu nje la ucala kumbona ngeke nje uthi lena sidzakwa utathi sidzakwa ukuthi nje sidzakwa kusiyo umkhuba seyi-character sesimilo salomuntu utathi lona sidzakwa ngekuthi lo muntu lento uyambona sengumkhuba wakhe ngeke nje ucala kumbona phinde ngiphinde uthi sidzakwa kutaba ukuthi umkhuba wakhe why kube ngumkhuba ukuthi uyakwenda ukwendelani ukuthi ukucabangile I mean ukudecide ukuncumile ukudecidele ukuncumeleni ukuthi bekakuzwa kunemizwa ukuvelele ukucabangile so it's a powerful lesson phinde noma ngathi thina labadzala ukuthi asikho lethe kulalana kunemuntu la khaya lokhanzakala ukuthi isikoni wakho noma abani bathi nje uyakuhleba umkhula wakho noma maketala the same process ngakase nje uyicabanga ukuthi bathini lo muntu nasemsebenzini kanjalo bathini nabe lo muntu uyacabanga umsukela ngani dagcine sokwakhala ama emotions ukuthi lo muntu lona gcine sokwenta ama decision sokungena kuma action house yakubingela emsebenzini noma la khaya uthule nje gcine ngumkhuba wakhe banje ukuthi uhlangidhuba noma bani nje ngiyambingelela thule gcina wadwala lo seyi-character impilo ilapho nje bazwane ngiyho nje ngihlale ngithi ngabe le message lena yini ingagijimi siyibone ifundzise ngoba lesi sikhathi noma ukhuluma nabantu labanye labakhulile ngisho njalo labatiwako bafundisa ukhanzakala ukuthi ushaya ngikona lokho ukuthi ucethelani ngoba le mdabe uyayicala vele angiphinde ngicizelele konke lokubi ngiyamemetela lokubi ukuthi ungakucethi kusungathi okucala lokho nje nithi ungakucethi sesifana sekureleaseke amandla ukuthi uNkulunkulu release amandla ukuthi sekureleaseke amandla uNkulunkulu ukuthi akusite ukuthi ungacali bese ke nako lokhanzela sokucethe kusupport abantu basithi spiritual physically otherwise kube khona ukuthi kucetheke lokho bese uyacala well having said that ke sengicela ke ukuthi ngicizelele na indzaba indzaba nayo lengiyithandzako lokhanzakala ukuthi kule ndzaba yakho restoration ukuthi sithe nathi siyayibeka siyayichazela labanye bathuka labanye bazalwane nangibachazela ke nje base ngishilo ukuthi nje lokuthi umfundisi athi why angahlabeleli ngiko ke sengithi asikuvete le restoration ke ukuthi utobuyisa kudlo sikhonyana sidlile isikhonyana umusic ke ukuthi bantu dumisa uNkulunkulu ngetindzebe temlomo inhlitiyo ikhashane ngiyiko lebe sichaza ukuthi inhlitiyo ngithetha ngiyiko nje umuntu akathi yathi bani ngimthanza umkami indvodza yami ngiyithanza ngenhlitiyo yami yonke sofuna bese uyadi ke usho lo muntu uyithanza nga TEDA inhlitiyo nje ngithetha na Jesu sicale ngaye ngiphindze ngibile emva kancane na Jesu naye nje Jesu ngimthanza ngenhlitiyo yami inhlitiyo akusiyo naye ngiyayo nje ngitsinzile siyinhlitiyo le lena ya spiritual lena ya biological lapho nje ngibukele Jesu enhlitiyweni kude ukuthi bangakhokha inhlitiyo bakhanze na Jesu but kulandwe le minutes ngihlale ngichaza ukuthi kungako ingadi yonke enhlitiyweni ukuthi nanitsinzele umuntu noma ningatsinzana lapha elitwaneni njengoba nje besancestela labana kanti bathola ingodi batsinzana nje ngentandla kwangela ligciwane so noma ningatsinzana le betempilo nje bayasho bona nitsinzela lapha elitwaneni emva kwaloko mhlambe after about 3 minutes noma after ke ayideko ke vele ngakusasa nangathi uyacheck abakhokha nengalo abangayikhokha endlebeni bakhanza ukuthi uleligciwane kwendeke nilothi lengadi le letwaneni nayo iyagijima phinde yohlandwa enhlitiyweni sasho njalo ibiology isho njalo phinde futhi ithunyelwe
nje ihamba inhlitiyo iphindze futhi ingadi enhlitiyweni iphindze futhi iyo khona ukuthi yente kona lokho. It's amazing. So asibuye-ke ukuthi so nakuthiwa-ke ngimukele Jesu enhlitiyweni kulandwe lokho ukuthi inhlitiyo idriver nje umtimba wonke ngoba nengadi lesendlebeni nengadi esekutwaneni lichamuka enhlitiyweni. Then-ke phindza umkami indoda yami ngiyithanda ngenhlitiyo yami yonke. Jesu ngimthanda ngenhlitiyo yami yonke. Kusho ukuthi Jesu ngiyamcabanga, Jesu ngema-emotions ami, ama-feelings, I feel Jesus. Loko nje ngiyakuthanda ukuthi kusebusika noma nginini ukhonzakala ukuthi kumakhata because I love Jesus with my heart. Shothi ema-feelings umtimba wami uthi kumakhata, but because I love Jesus so uthi tena ngisukume ngithandaza. Impela ngicinisile into leti bazalwane lothi phila uyakhula ekukholweni bese-ke lo ngathi phili uyomjaja ngelanga uthi Jesu ungacabanga nginijaja the same word ngilothe nijaja uthi ngeke nijajwe ngimi ngiyakuthanda lo nafunza John chapter number 5 phindze futhi umkami indoda yami Jesu ngiyamthanda ngenhlitiyo yami yonke. Then ngitaba khona ukuthi emadisini ngiyadecide vele singiyaphuma lethi ngubeni ngiyothandaza. Then ngegcineni ngitaba i-action ukuthi vele sekukhona lokuthi ngiya-actiona nyalo ukuthi Jesu ngiyamthanda. So bantu abakwadi ukuthi thenda inhlitiyo. So Jesu nakathi-ke la bantu bangijumisa ngetinzebe temlomo inhlitiyo ikhashana, meaning they don't think about me, they don't feel me, they don't decide about me, they don't action. Bangakhi nje bantu labangama-gospel artist ngisho njalo lokhu kwenzakala ukuthi hawu bathinathela tshwala, hawu bayachitha, hawu bayahlobonga bayaphinga, hawu bane-pride, hawu banemona, you name it. Kodwa lo muntu uthi uyakholwa sekuthi vele-ke labaningi vele bahlabela imali noma-ke bafuna i-popularity. Lesitakuchaza-ke kafishane njengoba sisishaya ihloko. Well, angivele-ke ngiyisummarize-ke njengoba ngishilo ngathi siyayiveta nje isindlela sokuthi I would love to hear more nangabe-ke awukakuva kahle, but-ke vele sinalokuthi hamba sesikhulumile le nto yotitholela wena njengeligama laNkulunkulu uNkulunkulu utitholele yabona tertiary abakugobhisi bafuna silento utitholele bana ucedza la kufanana ka form 5 so yosebenza nalapha ke tertiary. Angiyisummarize ke ukuthi ke ngoba cishe soyivile ukuthi okay mfundisi restoration ku restoration vele kwento uphambane nebantu. Then ke number 2 vele abantu badumisa uNkulunkulu nenzebe temlomo hayibonke of course inhlitiyo ikhashana. Okay sho umfundisi wakubona ngoba naye siyati yahlabela umfundisi kakhulu. So lo nkulunkulu wakhuluma shothi nomfundisi kwami weva buhlungu ngoba kuhlabela kumnanzi ini ngiko nje nabantu bathi uyakhuluma mfundisi akahlabele ngani valo siyasithununga ngoba na ubipiwe kwaba yinto khansi bofuna kwenta nakho but uNkulunkulu ngoba uyamlalela ngiko kunengoma lethi uyalalela uSomandla. Ngiyabonga ukuthi ungivile sokutawuphela ukuthi wena uhlabele ngakho labanye baze bakuvete usakwathi kuhlabela siyokuyela njani kuhlabela noma ke siyokukhohlwa njani kuhlabela lo ngiyo lo waphiwa uNkulunkulu okhanzakala ukuthi ingakwehlula but lo mfana angafuni more. Then kasingene ukuthi music ngicela kubekisa nje kunalaba lesibadiko bahlabeleli angibekise nje ngalabo lasebangekho ngingabebekisi ngalaba labakhona lo takhansi mhlawumbe ngiyibona sebendi impact. Sonke sikhule sathi bo Michael Jackson, sikhule sonke sathi bo Whitney Houston in hey labami labo uvele kakhulu nje Whitney live lakhe yebe bekahlahlabela negospel. Then ke bo Michael Jackson umusic wakhe kukhona ama video la khona kanzi labanye abantu bobona sebathatha ama ambulance labanye kuthiwa bengathi bebafa kunjani njani. So umusic uyinghanoko lokho ukuthi nje sekukodwa ke utawucethola ngiyinzaba thatha vele naye asesekahle bekahlabelela washo lo mnye say wekunene bekahlabelela nje make mtshale ke lesidadisha naye kwaba khona Sathane ezulwini sibekisa nje abantu khansi bayatiwa lempilo kude kodwa ke baniketa umbhobho thine ke uNkulunkulu wasendela umusa nokuthi sikhone ukuvunisana umuntu angaba khona ukuthi uyabaleka siyadi ke ukuthi ngilenzaba lena lendeke ezulwini. So make mtshale ke ukhuluma into lengiyo ukuthi Sathane akasuswanga ezulwini kuthiwa hey wena Sathane asokubonakala ukuthi nje sowunasatshwala bengasho kanjalo sodzaki noma sowude liphimbo lokuhlabela bekanalo kwaba nje ngile mpilo lena yokuthi awusendi kahle manje lokuna kucwaninga ke kukhona ukuthi awubona abani ibhudisi bani sisibani nala sebakhulile bobabe nabomakhe umkhanzelo ukuthi utawumembiko abantu ahlabelele ngeke leliphimba mukwe
but sathane wahambisa ezulwini hayi ngoba Airtel Phimbo kwaba impilo sekuyamultiply ke lento leyo bakaMates bahambe nami nayo ke le restoration so lokunye kokucala ke lokho bekhona ukuthi umuntu ohlabelelako sacela kubuka lempilo yakho ethi njani ngiko sakhuliswa ke ukuthi one kutaba i-opposite sex injani impilo yakho iy'teni liphunga number 2 kutaba kuthanza imali yini ngathi ushumayela umhlabelela imali number 3 kutaba i-pride yena nje vele ngingena stage nguye mina ngilokuthi ke ngiphekiwe leti into leti uma ukhuluma nomuntu hayi kude lengamfakazela seningacabanga nani ukuthi leni badi kude lengamfakazela uyakuvuma kuba ngemanga nje ngoba lo mnye noma kutaba khona ukuthi hayi mina vele ngiright umfundisi nge-opposite sex kude liphunga lo mnye hayi mina ngihlabelela imali vele nangingena stage nje kuba khona abantu babusiseke but le pride ke leyo ukuthi ngoba sonke siphekiwe kube khona ukuthi wenta njani nje labanye bathi umfundisi ufa kunjani nje naso uhamba uye stage bantu bangaka sasho ukuthi siphekiwe kuloko ukuthi wathi uNkulunkulu hey ngimi so kodwa uthi hlola phansi nami uhlale phansi nami into okutshela ukuthi how do you avoid lokuthi so ne following people they come etinkonzweni takho uva kunjani nje naso uphuma emotweni noma sokusukuma uthatha iplatform phinde kwesibili wenta njani lo avoid imali ukuthi nje imali phela nayo iyabona iyangena number 3 opposite sex bantu vele batajika ku wenta njani ngila khona ke ukuthi why umfundisi nje afundise kabantu ukuthi he is an altar rules the land nalokuthi umfundisi uyakhuthatha kusala ku-altar ku-altar ngila uhololwa khona utshela uNkulunkulu sekunema feelings ngane opposite sex ngosi ngathi senginema feelings nemali ngathi ngiyathi khukumeta ukuthi vele nini manje ke ngomhlelo ngisine kubantu bala khanje bani yababona labanye once wafika kulesigaba lesi wangangikhombisa i-altar it's obvious kuneliphunga ngeke uzukuphike lo nasikhuluma ngeliphunga kungaba ngete kwaba ukuthi ngile opposite sex imali lona nje le pride ukuthi awubani i-pride kakusiko losokhukumele kukhona nje pride lomunye ukuthi umuntu akasabakhulumisa bobani ekhaya kuba kabanaki abantu sekukhona abantu i-pride well singene sende amanothi ngayo enza bene pride so ngakunaka ke njengoba nje ngithi ihloko leti utatijulela wena siphinde sibuye ke ukuthi nasiphinde sikhuluma kuloko ukuthi when it comes to kulo music lokuthi labo Michael Jackson so nalapha ke ngawuthini nje ngosiyami sheshe ukubambe ukuthi so nangabe Michael Jackson bekabutha abantu bagcwala stadium so don't think ukuthi uma kuhlathwa ingoma tokukhola abantu bayakhola ama artists lapha sasabane msasawabita siwacela ngamunye sanje singabhala incwadi akhaswa sikhuluma nje ngamunye bavele bebetha capacity yabo njengoba nanyalo nje noma besikhuluma nama minister MP what manje ukuthi ucela ukuthi sitawuta emission sibonane awuthi capacity ukuthi uyi-cabinet minister uta nje ukuthi uyi-family member uyaqoqela nalabanye futhi nakhona nje ukuthi siyobavakashela kwazi yes sitowuvakashela umuntu ukuthi sita nje kule lijazi lokuthi usekhaya ngeke ngibasho ke la moyeni lokumnanzi ke ngiloko therefore nalaba ke kube khona ukuthi when it comes to ukuthi ukhanza abantu bagcwele sithi ke nasikhuluma nalama gospel artists bayeta ngamunye ngamunye bakhanzana ukhona la lebeka ukuthula umfundisi nga-2009 it was October beka uthula athi umfundisi athi yebonini yathi uNkulunkulu ungitshelile nakhona ke lokho sothi akucedzele ngitakushela athi ihloko nje bese babuthanisile ngoba abaningi bebeta ngema-group ukuhlukana sinekuta nayi artist naye bese ke emva kaloko sesithatha stage sesiyohlabela nabo lapha microphone siyathandaza akhona nje lamanye ama-video lamanye akade ibiwa ngibani njengoba sesinema TV nje siyakufaka sasabafakela labanye so i-team beyithi yathi lethi inkonzweni le kuma festivals sekugcwala abantu betshwala phindze nalokuthi nje vele kuba khona ukuthi usiworship kahle umuntu akacetha ngoba laba betshwala kuba khona ukuthi uyabona babhoreka ungashinja i-keyboard bagcwala kabangembili sase siyafundisa kabanti ke ukuthi lo John 10:10 yini ningambuleleki ngayo ukuthi athandela kutokwebo ukwebela ngalokuthi inkonzo ungahlabelela abantu bathi enko bowathi ukuthi awukaministerish but now ucetha kuhlabela abantu ukuthula kuthi du ubone labana akhokha ithisho kancane ngathi sulasulu bowathi ukuthi you have ministered but abantu abakufunda lo mhlolo longikhuluma ngawo ukuthi nase kungena imali singene ini thina ke bazalwane ngakho ngisathi batawuthatha labanye abantwana balakha safika lapho ngoba uyachuza nawe uyi-legend uyachuza safika sabona ukuthi hey
sesitaba la wathi ke uNkulunkulu asifinyethe kufana nokuthi nje bantwana lesinabo nyalo sibatshela ukuthi nasibafundisa sithi manje ukuthi kujule kakhulu nje ngosiyami nalokuthi kusasikhathi kokufundisa but lapha kufanele ukuthi ukhulume nje within isikhatshana lesincane ngiko lokunye kuba khona ukuthi na ukhulile na ungakuva ufuna ubowade ukuthi vele noma lofunze e-university 4 years angahamba bamcela iprogram ya 30 minutes asummarize ukuthi ufunzeni ngalo 4 years uma ungamuva akusinkinga yena vele kumthathe 4 years so nalapha nami ngeke ukuve please try to find more so sihlale sisho ke ukuthi Nkosi yami kunalento lena yokuthi ngawuthini nje Nkosi yami angathi nanezaba ngisukelelana naye but ke ngaloku sinako sofanele sikusho ngasathi kunalabanye nje ebebesingabasho nabo lokho bakhona ukuthi naba record kwathi hey stand market sithi but no siyabonga nethi manje abakhona thina sisihlabelela ukuthi abantu bathola umlayethe asifuni lokuthi awuhamba singene la lokuthi ukuthi abakhona vele kuze kuthiwe hey ungathi philiza ngaleli talent kufanele ukufundise nje awungeni ukuthi awufuna imali ubona ukuthi abantu bathola umlayethe nasekhona ke ukuthi utakuphika kanjani sebakhona sebashumayela imali kusasedivela so kuba khona i-ground i-level la ufika khona uNkulunkulu akukhombise futhi abe ati ukuthi sasa nendlela naye but ufuna wena ukuba yichosi nami ke safika ukuthi eministaba la ngathi cela manje ngime dangisitani lokuthi ngidawunyuka ngiko nalokwenyuka nje kube khona ukuthi umfundisi uyatiwa tiyakhopozela solo sichubeka sikwenda kwaba khona ukuthi siyenyuka sifika lapho bokufanele sitokhona ukuthi sitobe sesifundisa labanye bekude indlela ukuthi singakujikisa but ke safika sathi asabafuni abantu abaningi ngako ngakhathi siphuma nema TV siyofundzisa wena utakuthatha athi kuwa asibafuni labantu labaningi esigabeni sibasuse kuNkulunkulu but ke vele siphokophele ukuthi sibuyele sibe baningi anyway songivile shothi ngalamagama sitawuthi unawubona labanye abantu labanye bafundisi noma ngidawuthi but angasho la gospel artists nawubona abafundisi banabantu labaningi labantu labo sebatrainekile ukuthi ngeke kube neliphunga phindze futhi kwesibili labantu labo labaningi ngidawuthi bakhona sibarelizwe uNkulunkulu anyways shota kucetsele njengoba nathi kwabakhona sibantu labantu abakhona silomfundisi lo train lokusho ukuthi umfundisi ubhekile futhi kutawendeka ukuthi kube nebantu bagcwala stadium ukuthi abe le influence okukhona ukuthi naku lesikwenda ukuthi inkosi nasimemethele inkonzo noma sigogo simemethelo ka VOC noma kuma social media suke sicale ngokuthandazela phindze lasicedze lesimemethelo ukuthi siphumile siphindze sithi inkosi siyacela ngamane kube nesimo selitulo ungamangali nje labanye base bafika ngathi abantu bancane ngiloko ukuthi lo babe nangilokhulumako akasekho kulomdlalo uthi yena batamane abantu bathi abantu bancane kani nguye lo thi inkosi ivima manje kungento umuntu but vele sasikhokha lesibemetelo ka VOC but sinala kuthenini sicela lihlobo lelingeke mani lidlale la kuma festival ethu so nalaba ke besikhuluma lokho ukuthi that can't and compromise ngoba lapha kunabantu abangakhoda aqine so ushintsha imessage so jayivisa abantu bakhona ke labasho bathi hey mina vele kusona namhla ngiyawuyekela lo mdlalo base bawuyekela lo mdlalo because vele ngachaza ngathi angilokhuluma into le i-possibilities nihlule ikhona ngoba le into leti noma ngikhuluma na statement esitakusithi lasithola umfundisi lesithi it is seen kubonakala it is seen in heaven paid on earth kubonwa ezulwini kubhadala emhlabeni manje na umuntu abane bantu okhanzakala ukuthi uma nihlabele choir nje ne-youth choir bantu labangakaboni ngeke kubakhanze babhadala kubona ezulwini bese uyakubhadala la emhlabeni so kukhona nje umuntu athi yathi vele umfundisi nitibona mina nje ezulwini ngiyangena angiye sogweni yes then ndawubhadala lapha ukuthi tindwe thambe embili tathi kubeka imali kahulumende noma inkampani ungayephi so uyabhadala lapha ukuthi nakule ngikubonile so kumele ke wena ungayebi imali phindze futhi ubeka utshwala lapha netinkhani kodwa utshwala i-opposite sex lo muntu lona ngalala naye lo tshwala ngabunatha na ubonile ezulwini ukuthi ubona uyangena utakubhadala and kutabulesa mabomu lo tshwala le opposite sex bana beka imali ukhansi vele imali uyiswele nalapho sengilenye i-topic ukuthi bonke labathi athi mina ngitibona ngene ezulwini akusho ukuthi akuvele emathuba esona but nababonile
angibekise nje ukuthi kunebantu ebengikhuluma nabo ninini ukuthi imfundisi kwenziwa yini nje ukuthi kulamala kangivukele etshwala ngase ngabunatha ngifa nje ngiyatempta ngisangabunatha but nje ngiyemva phinzi lo mnye imfundisi opposite sex bantu bahle ngathi ndawujola nalo babe ndawujola nalo bhuti nalo sisi phinzi lo munye hey ibonile emsebentini ngilinyelelwa imoto ekhaya indlu njena abantwana emsebentini umphathi wami ubeka imali nje mhlapa uhulumende bese sesiyafundzisa so lokungasinye kuvele emathuba kuvele simo nange emathuba ukuthi imali ungaganga nange emathuba ukuthi ungahlobonga uphinga nange emathuba ukuthi unganasa tshwala lalela yini lokubonela amalanga utawuvela imfundzile amalanga athi ingulusi wangikhombisa ukuthi yathi libandla selitawuhlwitha mina ngifuna kufika ekhaya ngithi nkulunkulu ke sothi kubhadalele ke lo so la emhlabeni sidele ukutobhadala abantwana basekhaya utshwala buyohlala bukhona opposite sex yohlala ikhona imali yohlala ikhona abantu labakhuluma kabi ini lokungathi ngama-challenge la nyameni ukuthi ungathi ungashasibhakela ini kuyohlala akuyuze kusuke awuyuze ukuthandaza nje kuphela but indlela lobonakala ngayo ukuthi wena ufuna kufika ekhaya utawubhadala iprice ngalokho nakungenteka nkulunkulu asusele tilingo shothi phela angathi ngaba impilo kanjani ngoba noma sesiphuma kutakomoya singena lapha nje uyafunda esikolweni kubo form 1 uphushe ucethe form 5 bosolo ufunza noma ngabe singathi awufunzi madima abatali bakho bakhona bobabili bakubhadalela but nje kutaba nesikhathi simakhathi ofuna uvuke kusena ngoba nasikhuluma ngemadima bekufunza bakhona laba lokumadima ukuthi ushonele batali noma batali bakhona but kude imali bese sekuba khona ke lokho ukuthi batali bakhona nemali nje bakunikeza nemali yokudla esikoleni but nje lokuvuka phinze kube khona ukuthi ufuna ukwenda assignment bakho uvethe kubadini nabo kolobo lukhulu ukuthi kuze ufike ka form 5 utawubhadala uthi bona ufika ka form 5 kuze ufike tertiary ucede tertiary uyosebenza utawubhadala leyo 4 years wendi degree yakho or whatsoever utawubhadala ukuthi lokho ama assignment kude kwamahala sebangivile ke bazalwane asibuyeke ukuthi so lo music njengoba nabo Michael Jackson bebenda njalo lo music lokugcwala kwalabantu asingasho ukuthi hayi music kuyakholwa nemahedeni agcwala ku music anyways njengoba ngishido ngathi singethe sakucetha angibuye ke ngithi kunako ukuthi that is why ke lempilo lebesa isabi mnanzi lokuhlabelela nalabafundisi nasudumile la ngakaphekeki sakuyenga lesicuku ukuthi bonke labantu nje ngathi nje bonke usungabagijimisa ungathatha imali tabo ngoba unongipastor bonke ungalala nabo ngoba unongipastor bonke nje ungathukhukumeta kibo ukuthi awulethana cofeta ami bagijimi njengoba nje sibona kuma social media ukuthi khona labanye abantu lokhenzakala ukuthi bakhotha icathulo demfundisi hayi nangendvango bafike bathi khotha sebathi phulisha ngelwimi usho njalo Peter encwadini yakhe uthi ningatendi emakhosi kulabamveni balosile why ngiphinze kukhona ukuthi vele sekunale pride kukhona lokuthi imali sey opposite sex so once waba nesicuku wakhanza uthi altar likhona liphunga lelikhona kufuna ukwathi lokho ngiko ke bese siyabuya ke ngoba lokho ngisacetha ngicine nganako ke ngadi ukuthi vele lokho ubazalwane na ubuka ema-teachings alakhaya lathi yini iJesu ngabekisa ke ngathi leti ngoma leti kukhulunywa ngaleli lwimi shothi kuthiwa it's a lip service ngabekisa nje ukuthi ngithathe nje ingoma lela le common igama lenkosi lingiyoyincaba la manga lengihlele ngiwasho nalokuthi sive sengithumisa ngethi nzebethe emlomo enhlitiyo ikhashana ngabekisa ukuthi give me any song emagama ayo utawukhanza lokho ukuthi ayiphilwe kucala into lobo kuthiwa you must practice what you preach nyalo sesithi you preach what you practice so angibekise le ngoma ukuthi nako sisekhempini sesilambile kunekudla lapha ngihlabela ke mina kuphekwe kudla nje sengihlabela ingoma ke ngisebenzele tune igama lenkosi sengithi ke sitawuphuma siyokudla inyama yenkukhu yabo nangapho kuhlabela kanjalo kuphele 3 days singadzinika lapha asambe siyokudla so nalo music just to give you a few lokulehlala sikufundzisa emanotes ami nje nangiphusha ukuthi abantu batosheshe bakuve uma nje sithi
Father, we bless your name. Nasebathandaza behle benyuka wena lama gospel artists. Father, we bless your name. Konke lokhu umfundisi sinamake mtshanje bangasho ngathi sashiya isikole athi nesolo siya research siphakele emaswati nemhlaba wonke look best. So leli gama leli baningi labafundisi seligama lethi blessed lisho ukuthi empowered to prosper. Umuntu lo blessed akusito leti ukuthi unetimoto unetinkomo unetimali unanani. Umuntu lo blessed sibekise nje ukuthi imali yakhe iqhamuka ukuthi ufuyile noma ungabulela leti inkomo utawusuka aqale abe netindlu zokucashisa nakhona ungaqhamuka ukuthi ibhidlite utawusuka lo muntu abe netransport abe nemakhumbi amabhasi nakhona ungawashisa utawusuka lapho lo muntu ahambe angene kulokunye. So akusiwo lamabhasi longawashisa le blessing akusiwo lamabhasi lamabhasi that's the result of the blessing. So le blessing kuthiwa it's an empowerment. Kanjani noma umuntu kuthiwa ucast ligama lethi uyacast lisho ukuthi empowered to fail. Lo muntu noma ungambeka kuphi nje uyafail. Asibuyele. So nasithi nje Father we bless your name. Ukhanza bagijima le microphone. Lokho sicela siphile ukuthi let us empower the name. Nakhona ke sesiyathi the name of Jesus akusiye nje lo Jesus is the ministry. Lokho ngosiyami besichaze kanene. So umfundisi ke besingahlabela I rather not say I bless your name ngihlabelele like ingoma we bless your name almighty God chawela amachawe almighty God chawela amachawe. So umfundisi akusiko lokuthi akakwadi ukuhlabela usala lokuthi onke laba gospel artists nebantwana lesinabo usathi asesicaleni sithi hey nabe wena usakakhona ukuthi you empower the name of Jesus uthi kunjani ekhayini uyabondla nibasekhayini kude niliphuma yekela ukuhlabelela. So thine lokunye sisanga kuphili up to ekugcineni ngiko lokwenda ukuthi sisekuzilelo ukuhlabela singaze siye sogwena asekume ngize ngibe perfect phinze lokunye lokuyi lion share. Sesithi ke nakhona ke sesisemkhankasweni sifundisa labanye abantu sithi bekunene like nabe uyakwadi kuzila kusuke kungasho ukuthi kudla usakhona ukugudla uzilele for a purpose. Nathi ke sesizilele kuhlabela ngoba siya restoration isik restoration. It goes a long way. Angiphinze ngichubeke phinze futhi mfuna kathi lokho ngibekisa nje nabe sikathandaza we bless your name Father we adore your name. Really do you adore the name? Phinze nengoma Jesus we adore your name. So umfundisi ukuthi ngisacela kungayi ku microphone asengicela ngiadoration into yinye le legama la Jesu ngisiya adoration njoba ngihlele ngibekiso make nababa ekhaya bogogo nomkhulu bantu abakithi ihlobo lempilo maye umfundisi uyasinaka maye bhodi maye mzala maye bani uyasinaka phinze futhi chamuka tshwala noma ngabe ngathi ngihlala ngedwa kude lokho angibona ngakhathi ngingabunazi lo tshwala ezulwini abathu ukuthi mnisa kanazi tshwala but yeah he adores our name phinze futhi he blesses njoba nje hlale sithi nakuthiwa nje kubekwe tshwala embi kwami nayi opposite sex nayi imali angebe anginazi tshwala angiphinga ngihlobonga ezulwini bathi hamnisi you are blessing the name. So ngile mpilo bese uzuyihamba suye stage esibuye phinze futhi igama lakho lihle angitiphica ingoma phinze futhi kube nanako lehlele sikusho le ngoma la ithanza kumfundisi sibabazi gama lakho chawe lama chawe so ngiyalibabada yini ngakhathi bakhabo babe bakhabo make la ngenze khona la ngithathe khona bonke bakhona mayizayibona impilo emsebenzini bayibona impilo la kanuza bayibona impilo leli gama ngiko nje ngicetha nje kuhlabelela le mpilo yami ayolibabada ngiko nje sifundisa kakhulu ngaHebrews 13 uthi lo mbhalo let the fruit of your lip worship God not lamagama lamahle the fruit ngibekise nje nangithi you are holy my Lord you are holy nangihlabela kanjalo nangicetha la kuhlabela ngabe ngase ngihlabelelanga lonke nangicetha so kumele lempilo yami iyofakaza ukuthi uyaholi ngibe kwatshela embi kwami opposite sex imali angebi anginathi angijoli in that way ke le mpilo yami nangisuka la stage ngiyo le worship i worship akusiko lokuthatha i microphone ngihlabela lapha that is singing before church members that's not worship uyabona ke sukeba le restoration ngiko nje kuba khona naso ngamasondo la uvaza ukuhlatshela lobe khona abantu bathi hey siyo worship mfundisi imini sakhe sahlabela umfundisi imini sakhe sahlabela imali hey nje akusiko hayi kuthi ngiyakhonda lapha nakhona ke sikuthathela kuphi na ufunza makho one nje lesi ngalesi sisulu lesi iBhayibheli Jesu wathi nakacitha kuphilisa lo muntu wathi ungatshela umuntu lithi wahamba ke lo muntu wayidumisa lenzaba nakuthiwa sukumene sidumise uNkulunkulu udumisa uNkulunkulu akusiwe lama lyrics lama words
but ngakhathi ekhaya nginakela ihlobo tami ngiyekela kunaza tshwala umfundisi asemkhathi la akatshole umfundisi lapha akebi lapha ngiyamdumisa ngimenda uNkulunkulu uyaduma watiwa so nakusho nje bazona sukumeni sidumise uNkulunkulu lo mnye ukhalwa ngaye lekhaya but ngelisondo uyothatha i-microphone so uyakubona ka ngiko ke lokhu kubonwa ngemehlo angishaye ngesingisi this is seen in the eyes of restoration so ungabona utawukhanza ukuthi wena usuyayekela kuhlabela hayi ngoba ungcolile mina can sing ngeke ngikulo sathi mnizo uhlabelana but ngidecide ukungena esikhaleni ngithi lo bantu ngama gospel artists noma ngi-praise team ngiko ngithi just throw any song tonke tingoma igama lenkosi lingiyo inqaba lengiyo inlencaba ngoba nakuthiwa ligama lenkosi liyincaba leli gama lencaba njengoba ngihlala ngisho ngithi akusiyo lo Jesus ligama lenkosi akusiyo lo Jesu ligama lenkosi nguJesu hayi Jesu nguJesu ngisho ukuthini ngabekisa ke hlele ngibekisa ukuthi nangathi ngibuya kuyojima noma ngibuya emasimini ngingcolile kakhulu nje lemasimini ukuthi kunemhlabathi vele nangitisula nangethishu lapsweni ngiyabona ukuthi iyabonakala ukuthi ingcolile bese ke sengiphoka ukuthi ngegama lokugeza ngeke sengihlophe kuyafanana lapha nangithi ngegama laJesu ngeke ngize ngisithakale angiphile leli gama laJesu lesihlale sikusho so nangiphoka ukuthi ngegama lokugeza ngeke ngize ngihlophe kodwa nangabe ngidawuthatha lesipho nalamandla unkanze noma ngathi bese ngiyageza ngiyahlopha so neligama laJesu akusiyo le alphabet or le pronunciation it is the ministry lokho kwesikuchaze kaningi kukhona kayisho ubugcwele enawulalela kahle ubuka lama teaching kuze ligama laJesu so nalapha ke nakuthiwa igama lenkosi lingiyincaba kakhulu nje layo gama besathi oh phephe la khona uyakusindiswa so lencaba ngesikhathi nje angicela ngibekise nganayo lokondla uyihlo nenyoko lokubalekela kunasatshwala lokuya ku-honor prayer ngabo lesihlanu lokuzila bo 2 days nayo lencaba ngilo ke leli gama laJesu lelo so mina nje ngihlabela ngithi igama lenkosi lingiyincaba ngiyathi lokuthi nakuthiwa vukanisa kumakhata ngiyothandaza nayo ke lencaba shose lengoma ngiyayihlabelela ingakho nje ngasho ngathi nakuthiwa ezulwini ngeke kungene emabhimbi khona abantu abangamabhimbi vele abangaphiwanga kuhlabela but nakuthiwa ezulwini ngeke kungene emabhimbi sasi nawe unasatshwala uyabhimba nawe uhlobo umuphimbi uyabhimba nawe uyabhimba so vele abantu abahlobo ngako labaphika ngeke bangene ezulwini ezulwini nakuthiwa siyodumisa uNkulunkulu ngiko ngasho ngathi mina sekuthi ngeke ngithi 100% ngeke ezulwini sihlabelwa because music una that thing but I can guarantee you ukuthi ema chances ukuthi ezulwini sitawuhlabelela nje leyo sihlabele ukhala ema keyboard I can give it at most 3 to 5%, 95%. Ngisho ngani awukhothele lenye verse noma abe ngilipha ngibekise nje nalivesi naleli lapha ku Revelation 4 nakuthiwa idalwa ebusuku nemini athi khawula ukuthi uNkulunkulu kumtshela athi ungcwele nemfundiso uyakusho lokho ezulwini ingoma yakhona kuthiwa diyahlabela embi kwaNkulunkulu ukuthi God uyahole asikubuyise ke nabe sokubambile nalamhlabeni day and night angiyekeli ukuthi ngihlabelele ukuthi uNkulunkulu ungcwele hayi ngalama lips ngiyabekisa ngihlala kalozitha emini bese kuthi entsambama ngiyohlala embabani ngiyohlala kamanzini so la kalozitha emini lokuthi bengingabunazi itshwala angihlobonga shothi ngiyahlabelela lesokubambile ngiyahlabelela ngithi you are holy my Lord then ngikubhekekile noma sengiyembambane ebusuku noma kamanzini ngichubeke ukuthi uNkulunkulu ngumtshele ukuthi you are holy ngihlabelele not ukuhlabela literal but ngichubeke nangibona itshwala opposite sex angiganga ngidabese-ke ngiyakhona sileli verse engili-interpretile nakuthiwa ezulwini ebusuku nemini tidalwa tiyekele uNkulunkulu kumtshela athi ungcwele ngeke tidalwa ukuthi ebusuku bese uNkulunkulu tiyamethuka tinasatshwala lokuhlabelela is the lifestyle but ngalokho ukuthi ngokuhlabela kumnanzi nami ngibona ngikhanza ngihlabele umfundisi simkhanze lapha ahlabele ngoba kutaphinze futhi bekhona ukuthi ngazi ukuthi sesithi ake sihlabele once it's done bantwana lesibatiko bo praise team nasekukhona ukuthi emaswati asakuphila eSouth Africa nakuphi kuphi sebakuphila ukuthi asikhulula uNkulunkulu kwanyalo ukuthi tasime esikhaleni siyabuva lobuhlungu bokungahlabeli but kuthi mawusho umsebenzi sisafundzisa well it goes on ngiyakuma sekuchaza lo mnyawazi hey mfundisi ingakho noma ngabe ulibhimbi literally lokuthi nje nawuhlabela igama ulahlekelwa ikey vele nje ulibhimbi but ezulwini yongena ngoba ezulwini atawungena emabhimbi ngeke microphone but as long as bhimbeli nje ukuthi umwethu nasatshwana uyahlubonga yaphina utawungena ezulwini nangaba usibhimbeli ngiko ngiqale kahle ngathi in the eyes of restoration dabese kuyawathi so whatever that we do kalozitha vele kwema legends nawo akakhuli ngiko nje bese siyama lapha ku 1 Corinthians 2 ukuthi
First Corinthians 2 ukuthi sikhuluma indoda komoya kubantu bakomoya umvode moya noma ke longakakhulu ngeke adifferent vete ibulima kuye kujulile ngasasho sekalozitha kudlula imbasha konke lokukhulunywa kwavela ungathi siyabadukisa abantu ingakho nje sasho sathi vele Jesu wethu namhlabeni into sidukisa bathuka labanye sasichaza bangani babona sasidukile kusho nje emhlabeni sasidukile nje nelive lisho njalo sasidukile njengedimvu so sonke besidukile sijula sinatha tshwala sibhekalana sibulala sikhuthuza wafika Jesu kwasidukisa wajikani so phinze futhi njengalapha nje umuntu nakathi umfundisi uyadukisana vele nangabe nje wena usene pride uyahlabela uyashumayela uyatiwa ini konke lesesikhulumile mina ke nawo qhamuka nje bavele sidume ngaloko ukuthi iministry uyadukisa angiyakuthanza vele mina ngithethe ukudukisa abantu nawe nje ngicela ukudukisa lokuduka lokho kutasiphilisa ngiko iBhayibheli lisocabanga sohlakaniphile la akaguquka besilima ukuze atohlakanipha ngiko iBhayibheli lithi we are fools of Christ so nalokuthi abantu uyabadukisa kudepend nathi ukhuluma ngakuphi because vele kumele abantu sibadukise nango lengikucela mina kusho ukuthi Maswati nasemhlabeni wonke bazwane ngivumeleni ngicela nivume ngimdukise lo muntu adubuta ukuthi okay kulaba ke la sebakhona ke lo khanzalathi sobadukisile labo ke ngibo ke laba bese bayabona ukuthi angidukisani le answer is simple nawe nje uthi ngakudukisa dabese egcineni uthi bamcela umfundisi akadukisana dabese uyabona ke ukuthi egcineni mina ngidukisana vele mina ngeke ukudukisa abantu ngide kudukisa abantu hayi kudukisa abantu angiphethe ngaloko ukuthi ke timnanzi leti nzaba leti siyambonga uNkulunkulu nalokuthi sikuvete nje kuvete inhlokwana nje hamba ukucedzela wena phinze futhi ubutabude la ungafuna ukubuta khona sitakhona sichaza ngale kwaloko Nkosi yami asesimphakamisa kwale ngicetha kusho ke nakuthiwa ngicela phinze ngigethele ingoma njengoba sengishidile lapha ngethi ingoma nje letinye lesibese nasikhuluma sidadisha manje ke vele okunye le restoration insiza wonke umuntu bakhona nje abantu labanye base bathe Umfundzisi nasithi akuminisi besicetha ko-recorder sathi ebesashezitha besingeke sihlabele kanje njengoba sesiyathi nyalo yini ligama la Jesu konke so kanjalo ke lento ingoma lethathi beka letinye ingoma tebantu khansi uyadathi kunala kungase nje kujulajulile ingoma nje lenza umoya wami ulambile kudla sekukhona ngeke nje ukuthi efrijini kunako konke yalapha emabhoda akhona nagesi ukhona nabe ke gesi uhambile nehandicase ikhona nabe nehandicase injani paraffin ukhona nabe na paraffin kude tinkunti ikhona uhamba ubeke lapha kudla so ngabekisa ke ukuthi ngiko vele utakhanza ukuthi ngiyalesi kusho ukuthi nje kugederisha abantu so phinze futhi aqhamuka kaze hlabele ingoma ngeke nje mkhanje ukuhlabele umoya wami uyakudinga wena dlala nami lishonile Isaiah 60 uyashilanga lakasho siyachamuka thini umoya wami uyakubonga wena msindisi wami uhleli nami eSiyoni ngeke ubeve eSiyoni bahlabela bathi sivuselele thela umoya nethi ingoma taseSiyoni nethi ngahlatshelela khona uyaxoshwa iSiyoni ngilokunye ke lokho so lokubona nje bangachaza nawufika esontweni noma isonto uyendlula uvala abantu bahlale leti ingoma tabo titakuchazela ukuthi tisho ukuthi wedwele izindawo la uhlala khona kutasichazela kunetinto letinye tingakavumeleki kithi manje ke nawu ungakakhulu utakulimali ngeke ngasho ngathi kude indlela bazalwane yokuthi nawutshela umuntu iliciniso nawutshela umuntu iliciniso uyamjaja manje ke sokubhacwela ukuthi hayi wena uyangijaja mina vele angikhanzi kude indlela engakutshela iliciniso letakulapha ngaphandle kokujaji manje ngathi ufuna ukuthi mina kanasetswala thuwe tinto funa sithi awunazi itshwala nje wena unathi imandla chamuka embombini manje nje Nkosi yamncisi bese sokugcina soyazi ndawuthini soyadzakwa noma bese sohambi kahle bafuna lokho kwesibili kufuna sihleke singathi awuyelo unasetswala tayizokwena there is no way to tell somebody the truth without judging him or her so nyamala ngagcwele hey wena uyangijaja uyangijaja hawo
liqiniso vele liyajajana ngiko bathi liqiniso liyababa libhlungu. So leto ngoma leto phindze futhi nayo ingoma nayo lethi phakama Nkosi divete emhlaba tikubona. Ngihlale sithi nasidadisha ke nabo make mtshana labanye ngithi ehe bantu abami niyahlabelela nase lo muntu lomtsala noma angihlanganise la ingoma phakama Nkosi yezulu phakama. So nase lo muntu lomtsala safuna kuphakama anisafuni simple. Tikhona ingoma la sakhanza ukuthi khona labanye bayahlabelela kuyathandazwa kusemini kusebusuku thina siphethe ama-umbrella siyathandaza. Ngike udabona ke ngizophakamela umnisi yabanaka abakubule ngicitha kusho umnisi ude liphunga. Ngiko yona le ngoma le thina noma singasayihlabelela akunenza abasinako ngaphinze ngiyihlabelela. Le ngoma la ngiyihlabela ngithi phakama Nkosi divete emhlaba tikubone dize dibukelele ditawubuka inkathibule yakho. Phindze number 2 phakama Nkosi yezulu phakama uwengamele. So leyo ngoma leyo noma ngabe ngeke ungive ngithatha umbhobho ngihlabela lokuthi njalo sicale nje ngaloko ngasencelela mabomu lokuthi njalo sine honor prayer nama honor prayer ethu khale sivetana labanye labatiwako eveni bese siphamisa tandla siyabathandazela yabo nje balela labanye bantu. Phindze futhi nje le ndlela senta ngayo inkonzo tethu kuba khona ukuthi kuba nesikhathi esiningi kudliwa live kuthuliwe kudliwa live singabala singacethi bese ke ngesekudla lengikuthenza kakhulu utawukhanza ukuthi lokuthi kube bethe liphunga. Phindze futhi kube khona ukuthi manje kukholwa Nkosi yami njengoba sathi nje uthi Mateyu 6 nawuphamisa kumemedela thine besingaphuma emaphepheni dingakhe tinhlangano masonto lesiya kuwo noma sengishitho siyohlanyela imali lokunye futhi sathi ukuthi nangabe siyathi lapha ebandleni kuyakhiwa ukuthi mhlambe ngoba khona labanye ukuthi abakhona sinemali encethona emademoni ukuthi mhlambe lathi azoletha 15,000 noma 20,000 noma 30,000 le-envelope bangathi abayijikele ngalokuthi vele uNkulunkulu wasithuma ukuthi ngiko nje kuthiwa sibatshale siyahlanyela siyakhona imali kuyi-breaker down. Siyabantu bazwane balapha umuntu ohamba nje mhlawumbe afake 1,000 but kase sibekise lelo sikusho ukuthi ngeke sikusho emoyeni. Nabantu bakhona ukuthi sesibathengele nakho ngoba sisevesi lokuthi you don't sound trumpet. Sekodwa kuneligama lesalithola to be the zombies. Usebenzi ungafuni lokubonga but uthokotizo nje umsebenzi uyachubeka uyanza. That's our life. So shosi le ngoma ngasencela siyihlabelele. Phakama Nkosi yezulu phakama Nkosi divete emhlaba tikubona thina seyingala siyihlabela ngokwe-lifestyle la usibona nokusifunda ukubona ama-TV uNkulunkulu uyaphakama manje siyakubonga kukholo. So kuyabuyela ke lokuthi sizilile phindze futhi restoration nasakupheleke kahle ke konke ukuthi bese kuyabuya ke ukuthi sister wathi ukuthi nasikhanza abantu bahlabelele noma bengiphi ingoma lesi sesithishito naletini sister wathi ukuthi before ubede la bebayiphila le ngoma bebathi sibabazi igama lakho futhi abacetha labantwana utave ekhaya ukuthi bakhokha umcuba ekhaya bavusa idaladi ekhaya kukhalwa ngabo and ibuta lokuthi wayevele kubone kangaka the worst place to be where God has left. uNkulunkulu akasekho kule nto lena yahlatshelwe nje kugcwaliswa abantu then ke uNkulunkulu ufuna kubuyela ngoba uyathi lokho ukuthi naka izali bekuhlatshelwa emacilongo kumnanzi lokuhlabela but utasitaphi lokuzuza live lonke. Ngiko nje ngithi nabanaba nakayithola le message ayihlafuna ayidadisha bese ke soyakhona kuyi-interpreta kahle phindze ndikita lomunye sitawusho sifike egolini ukuthi hey ama-gospel aseswatini hey labantu bamtsilita uNkulunkulu ofishe nako ku-wrong lokho kufana nonje ukhanza ukuthi hey asisithandazeni bazane sesicele uNkulunkulu kanini ingene labanye bekhona babe siyakumema ibakhona la nkonzweni ho but nakhona ke lokho kwasesiyoni esiyoni ngeke kuba esiyoni make mtshana nje nasidadisha naye kuba khona esiyoni ngeke labantu bathi siyabonga babethu khona kanini nabani. But at the same time nathi sibuya ngalapha vele nami ungangiva ngithandaza ngisembi kwabantu ngithi siyakubonga babethu khona ngoba ngite uNkulunkulu nginaye but labantu bayayisinza so ngidawuva ke nasele uNkulunkulu sakhona manje kuthi ngeke ngisho ngiyabonga uNkulunkulu so khona kulabantu mina ngingene nabo bathi lo muntu uthini but vele sukele vele kuma sisho njalo ukuthi siyakubonga babe ukuthi ukhona bese siya edit yakubona ukuthi kwasesiyondoyo ngiko nje labakhulile bathi hey Mfundzisi kungiko nalokuthi kuyachaza lokuthi sihlalaphi wedwele sidawo bengisathi ke ngisacela simphakamise uNkulunkulu lokho sengikhumbula lokho ukuthi lokho simuphakamisa akusiwo le lip service ngilokho sinale impilo yethu yamphakamisa but kuvumelekile
kufana naku nje kuguqa phasi ukuthi kukhona umuntu okanje uyaguqa phasi kuguqa phasi ukucela uNkulunkulu ukuthi kubeke etshwala ngakhathi umbale kungabi nazo lotshwala you are bowing before God. Uhlabele ingoma ukuthi we bow before your throne siyakhothama bakhona abantu abahlabela kanjalo ukuthi umkhanyo utsakiwe uyaphinga uyahlobonga ngoja ngelisonto uyohlabela ukuthi we bow before your throne. Phindze futhi nasi sinkulunkulu simshalatandla ngalokuthi vele sisaphila la nyameni ukuthi abamnanzi senkonzweni ishala uNkulunkulu tandla but imbambamba bakushala uNkulunkulu tandla. Umfana kumona ngasembuli langabe wende kahle bamshala tandla thatha certificate yakhe ayithenge impilo awumshaleni tandla. So na uNkulunkulu ke ngakhathi ngibalekela utshwala bubekela mbi kwami konke ezulwini uNkulunkulu umshala tandla njengoba sengishita ukuthi to bow before God. So konke lokho siyakwenda nje esingathi for fun njalo ukuhlabela nje ukuthi nathi nje mina nje akuphela iliviki ngakahlabela siyayita inkonzweni ngeke bese sekubonakala ukuthi ngithulile ngakhanza ngisukumile ngiphakamise tandla ngihlabele because ngiyathi lokho ukuthi ngithe licala ngoba ayikacalwa ngimi lengoma but mina ngiyathi ukuthi kuthi asesengimi kancane nganabo lesengikushita. Well bengisathi ke ngicela simphakamise ngilozitha uthandaza so nalokuthi nje siyacela irestoration ukuthi ichubeke kubazalwane nawe may you be restored, may you be restored. Asisimphakamisa ke kahle basoyathi babe ungcwele uphakeme awehlula lutho. Siyabonga ukuthi ubungcwele bakho wena lobungcwele bakho bese uphushitela kithi nayi le nkonzo restoration Nkosi. Siyabonga ukuthi so uvetile lenye iside letside lesingazange sesikhulume. Siyabonga babe ukuthi umuhle chubeka Nkosi usendele lo musa dithulule si restoration wasiphe amagama ukuthi restoring the restorer for restoration. Angeke Nkosi si restoration bantu singakabe restored ukwenda kithi bese ke Nkosi siyokwenda kulabanye ngakuthi to live lakho wathi live lakho alibe inkemba lingabi ngumukhwa ukuthi kugajwa labanye kusika labanye liyinkemba licale lisebenze thina bese seliyasebenzela lisebenzeli nalengakasisebenzi thina lisisebenzela naselisebenzile. Siyabonga babe ukuthi uyakwenda lokho ukuze nalabanye basizakala lize live lakho lithi bonga wena uNkulunkulu enithuthuto yonke losithuthuta kwethu insizini tethu ukuze ukuthi sithuthute labanye ngale nithuthuto lesitholile. Kunetinto lesihamba kito usuke Nkosi wendela ukuthi usitha labanye kusebenza kwakho indlela takho vele tiphakeme. Siyakubonga uNkulunkulu qhubeka ukhadimule watiwe emhlabeni ngetimpilo tethu egameni lika Jesu Kristu. Amen.